yo ane ya mediagro kra enu nti na wonso wo case asade ye tie bia no tutu mirika na ma na boto na wo ba na ye bia e wo se ye tu ho na ma wo ye be ne sa pepepe e de ama production line wo problem a wo be frɛ na ye tie o na ya ma wa ba 0530 507 849 0530 507 849 na mame Emma motivational message na say yenko your name. Also, some people only check in to measure your progress, not to support it. Some people only check in to measure your progress, not to support it. Oba kwaba yana ma na wumpom to say nyame adomo ma ede nyame ase bema na ma akwaba ya ma na wonso nyame adomo ede Christa se papa mame wodin mame pa che efra mekuya adoma ekuya adoma free hine na bae mame pa che mi free offenso baso okay na mimisa bema na din Mampacho Efremi Abdul Razak. Abdul free hine na bae Free offenso atamso. Okay, offenso atamso. Mejidi yese ebra wote edino a ena ohunu ye akuya adoma ene Razak Abdul Razak edino ama wakai sa pepepe akuya adoma enche yebema no abo na asamu a wode eba ye wode ba ha no a ene akwanam so ama ye toaso na ye toaso a enkase bia wati di ni do ye toaso afiri baby se wonu se na na oba ye di ene mokai enu nti na te so wo mum ye nu sa wo ha die na e wo se wo hunu se bibi wa ha enu nti ena ene yade wonum asan abeya ye bedan no edie no enu nti baabi a wo bia no ka ye ho na mame emma wo me pacho eya na se mama obi monitor wodo maye na omaye eye no na ye hu no okay nti no mame emma wo 3p garlic mixture drum na enom esan say pressure yade no eye yade a adoso pa ede enipa ekonsieto enche ubeye funeral enche ubonse gontu so ni ade umpebi ewo fie no uhia therapy garlic mixture na embre pressure no embrace ana entutuase deku emfa ema ebisi immune system so nti se wono mu yade ebi ntan ema enipadua ni mo waye kese dodo eye stroke ana se entehye wa yade efre no asthma wafu aye kese dodo yade enko anegum enye sika enegum odwonso a wote ya wo sugar no wo soro oba umfiti kromu oyaw etore bi nso a ema eba nso a entwa wode eye therapy garlic mixture wadama pure natural sien na ribaye na fre doctor na ni nkomo na emom 3p adro ni de wadama na bia bekobia no ubenya be ato enye dwom na emom pharmacy 0248928824 0248928824 egia Mako adoma enano with the case be ebe fidua yimu wadawro ma obe kane kakra bi ade akwa akosi baabi a Razak eba emfoni no mo no na afi wo mahudi enti a ye wo hasenti na no wasem na wo de bedaye no kakodru ho mame sebe ya obi anhwe bi na ene no obehwa obeti ase yenko Mako me da woni wa bedwafuo nyina ase ene se enam opale so ene ma mede ba ha menene fa nyinsen ti wo hwe mi a mi nyinsen mu ma me wo ye ya woda ena oyi me de mi kofi enti ne Sunday ena oba ho no mi mpo oba e wa mbetu mi fie no
Enkwa amame wo mo nya obi no kasa wa mbetu mi fie no ena na me koje mama ni nti wo mbetu mi fie no behia am wo baabi a me koye no obehia baabi a me koye no o si ye kua me ba ho no mo nam so eni ye nko fie eno o se nkomo na ye bedi na kura na se wo no obi ye ni ho enti won so pese nipa e wo ho no mansa na wo ne medi nkomo no nam se me ba so akora yi na wo twede meja ni fie ntimi ntenase emie ni nkomo no ka se o ye be wie sesi a na eja papa na o sisa de akua de tenase ni ye nkansem no ti ho na umbusa na kwan so no obeyi atum se obi aka kire ne se akora no enye ne ba no no aso hwe a akora no nye ne dia enti won de so yimi abafie a won me fa akora no enkopo papa ne na nie ni nsani wa wohoro ne nsa awie ti wona mai ni busa am se kua wo wa asem ka na mi busa am se blaya na wo baaye no betu obi wo hoda no se won de wa betu obi wo hoda no no ahweta am na enye ne dia na mai ni busa ne se bla me po wache o na doctor kane na wo ya wo pale wo se wo jai bibia eche ti akola ne de me fa nkopo papa efiri ho no wansi ho biem de sa akola ne nya ayi busuminum wansi ho biem na me de ba asese sa de a me nkopo papa de a na omla ha na ombeyi na no kire se kwase ebuo no aye we ka ho a atoso miensa me mane ntoso miensa ti ye ka na Razak yidie ebetom Razak die betom ene sen ma me pa cha o ene se eyie bi ba ye hono na Razak hia mi no ne me kekan na eja osujani mi su mi jimi na mi kodi nachi ti mi kodi nachi ne manti pepepe na nyinse baaye mia me de koto nanim o se nya ne dia besi saa mili akora na nya mfie nan wamfi mia besi saa mili mame akwie de ne nkomo na wo a wo hwe ye ti ena ya me de opale baaye na ono ni die besi mu anti ye frɛ ye no se saa de a wo beba ampa so odi no kore no wo baaye okay enti mukwa yie ena wukohia Razak me pa cha obi ne wu ho okay ena wo se wo pe ena wo chia se na ne ekodae ena nyinsen bae me pa cha ena Razak se enye ne dia me pa cha ena nyina so nti a wo kan se enye ne dia no na ene sen because ojitu mu se one wada ana meboa me pa cha aha wo ha de but me pese wo ka ne ye bekọ ne ho enti die nti ena Razak se nyinsen no enye ne dia ma me pa cha me die mi nimu die no wanka eno se nya me dia waso wano die wonye na nye chena nti wa misan se die nti because oye be ma oni manante oni matwempana kakra woni mada woni me danso hunsuo no ba no wantu ba nhye kondo wodi gum ti die nti na abeka sa enya wodia ma me pa cha wo be hia no bia no ono no kura no na wodi nka de abufuo ne ntokwa wodi company mfo anim me pa cha an o mo se dahin o mu frɛ ye mienu senka yenye yenkoye test okay wo ka so be hye tam wo ya ahoboa wo be hye tam ma efiri ho no mo no me manti hwibiem ena eja me so me to mi di me pa na me di ahwe me ma nti won so wa ani achi me so manko ho biem e kire se wo hia mi bia ntokwa pipe nya agoro wo di sakora ne ye ne dia ene se wo so ukoso atoso anu wo hwe ne ba because onu so entumi mejai mumienu mu ba embo wo so ma obi a obeka Razak hwe akora ni bia na adane ntokwa ti emami yimani mi yimani ana mi fi biem enti ye ba ha no mo na wono ankasa egitum so obeba na de no kore da bia no ni e de ato ma da asese wa board de no tofa ama obi a wanhwe bia ti ase Razak okay said your sister to ye no wadawro ma ye beba ho no na de abewie wonnimu no wona na nante da wona na dada die nti na wo se wonyinyi nsa no nti start feel mama
ne be dwie die nti a wo se won yie no ani se papa bi free mu we ho no ani ne ko hyehye na ala no ma no bintina mani na hoye tie ma me ne ko hia na e hia na no mu no we did be 2 weeks to 3 weeks then obi ayi masotre se adoma so onyem na one wo na so nti nipa nde be kan me de me ka no kra kire nipa na sai me ka sem ne nya bibi da na mboa atampa de we apie de enya me nyensen so onyem ampa enya me nyensen kire se oba de nka be ma ne wo hia me ka se ne boso me na wo bitimi ahu se nyensen wo ha na se nsem na we dey 2 weeks to 3 weeks na piemi ankasa kura na wo kire se me nyensen na ma manim yesi no ma dey matibi fine anana ba ye hu ma committee for ye den eba Mr. Campo obama me kire se we encourage ade 3 weeks to ayi de waje atum ogitum se dasi na me share de yenko twa scan ni hu nyensan na mre dodo ayi den adi ye de agina so hu no kure wa asem efris sa no omo frɛ no papa no de betu bani ma ye nyina ehye da na omo kire se na otwede ne twema ne dwoda na mka ja papa se moto e de be kokokote akotwa scan de anya de mefa ho ka me ari yakɔ timi o ha ma ntehwe nti di be ne na atwe so na me hu Mr. Campo no na mbisa nsa aja asoma mo de betu mani mi ma nte ho ayi bia na ose za ka yiwani na nipa de ha na obeso ye den o haw na mso maka mate na me ade anya me de min jijimani mi den awo ho okay ana tana me wo fuma na mtese obi be yi masutre se Zak adoma de wakọ Akoma FM I'm so okay da so live ana no se ti ho me rush ye den aba ba bia network wo okay and I'm before number wo screen so and I do fire ti me frefre ya no bi anya den okay enti actually you fine na ka so be ba wo ba okay enti adoma de enei se wo se kire wo se aduasam ye no ka so no nya bibi da wo boa correct ena woni ni ye bibi nso woni ne da ye no wan hye condom dai ena sabio sabe fache me wo ho ba no nso wantu uhwie gumu papa wodi gumu pacho you okay enti wo wonyina so pa enti a wo se akoda na nya wodia no anana nyinsa na nya wodia no eye se na watwemienu na wote ese yese wonyem one ne da ye na watwemienu okay na wadawro ma sa ne kosi ye nti wono de woni nyina so bia na woni hawo bia menka wonyina so menka se oni hawo bebre sei bia ebeba sakra ne nya ne dia na se ye ne dia nemom ne wo gina so ene se na watwemienu de oba ne be mada untumi hunu ne na watwemienu sa wonyem enu nti wono so tete ne sa ne de na che se adoma nyem dada ena ode one ne beda ya ode nyinsen no e ba be hye no enti ade no mo ba ye no ye fred doctor ma ne bai e ma ye DNA ene DNA results no aba enti se wo afidie no ho a ba made anse wunyi fanfiri afidie no ho esan say obi a wotie ye nua ba yi bia no from Osiyasibe to Razak ya wote hey na Razak free ho nso a na kusasi ni bi ebe mu ena kusasi ni no so ba mu no akire no ena asofo ata ebe mu ena de wotwa to okra eyo pare enti no se wunim records no a omodia na tena ho se ye ne dia se nya ne dia se ye be ma foforo dia me remes hey Evia Marco Razak why you ready oh my ready wojitum yes okay why you ready
Doctor, I'm so my radio. And then yellow paper no so ready. Yellow paper no. Doctor, my yellow paper no so my ready. I am ready. I am ready now. Bani say ya. Not just say yellow paper no so. Yellow paper no one said Doctor Atwie. It's in Facebook Live. Akoma 87.9 FM patch out. And I am pick all Facebook Live. Akoma 87.9 FM, bra YouTube Live, Akoma 87.9 FM, bra TikTok Live, ya Kenwood Media, Sameka say ya, because ya babe bobo. Na why the besune, na why the besrene. Yadie, ye ni interest, wo bia, say ye will be dear, and I say you will be dear, ye ni interest. Yadie ne se no kre, ebe babe toja. Na asumdwiaba bema dia wagye ahwe enye bema dia ensatene ne dia no eno so na fei ye dia ni kire ba bi foforo nti yen ne ye pe no in fact ye mpesa nkora no ben nam basa wey obenyini ne wako school krofo papa besra wonom eni ade ne papa ma PTA ne papa ma na fe akra no wo hu se nkrofo papa ba krof na ne wura ho mama na me papa wen na mama etoto papa so etimi mankra ne bebre ekwo wo haw mu nti ne ye esi ho no be ma de awage ahwe akra ne hu se me papa ni enya ne dia nso a na fe ya pe be ma fofra akra ne papa no na watumi taking the responsibilities na akra na matwe so sekai ye ni interest de one se no krebe ba be daddy Zahara Mr and Zahara G capsules ye currency ventures wono ene de aba wadawro ma oyoba ana wo ye bema na enemu nsa ya de na dokoro te se de akoko na dokoro be adokoro te se akoma dan no ntos ebusu ho wadawro ma mesro wodie eye Zahara Mr ne G capsules no wonte woni atenka ebisi immune system no so pa o enu nti wonfichi kromu oba awo ho ayeden ebeye fichi krono ntia enu nti wodie onno any infections no enu so timi ema awo no edile wadawro ma bomode ansa obema osaka Dr. Amwenu pa Zahara Mr ne G capsules no ebi na obefa capsules ne tu tieme na wafa Zahara Mr no 3 caps na wode Mr. no anom capsules no ensuo no wodi anom capsules no enche beye adwuma de ama ho anopane anwumrebra wadidi awi Zahara man capsules nso de we nya mema de eye man je se ema bema ebo adwuma nkasa siesie ni sisim eyi amaman ni bibia firi ho ema bema no entinimu etumi eye adwuma pa mienu anopa mienu anwumre bema oba ya to bi koma okunu sina ho ode no kofam wa hindi heba Mr. no so de malaria and how typhoid and now diabetes a balance of blood pressure no so perfectly and Fred Dr. Amwa name mo kwa pharmacy ne chemical shop bi ma benya bi 0246 348334 0246 348334 Dr. Amwa number no friend no na ene no ene enkomo Doctor Stagos MMA labs Drop mo way. MMA labs kumasi 100 aban in this junction. Wha na ye dwumadie ni nyina ne mpempon so efri. Accra ye wo Kolebu behind Kolebu la Tabi Okoshi Road. Yes I wo Fanko barrier as of Fan Road. Ye wo Sunyane ye wo Takra ye wo Tamale. Ye wo Koforudia enso. Ya dia ye wo reps wo Ghana afama nyina anti unya to nsafre ye nse o tu obodom o badu brawo bia no tachiman wonya send a message ye no be ye be chiro kwan ye be ma ye rep no contact o na ya ye DNA na lab test bia o pese o ye no ye na kama ndakwa ko ye DNA no wo ho dia ma wo mo sa pepe ye paternity o ye paternity papa ne ba ma me ne ba obi ni nua obi ni nana se nipa no wafiri me kura na nka sei ni ni more ni timi ni nyina ya de etimi de DNA nkwa exhume film no one case see I handle. Hey! Aye. Mukotu body. Omwe nkase no kra ba wi a. Hey! Even process the app. And you mu hunu mani so ade o. Aye.
Ebua doctor we ya humble no because many people don't pay na ba wani mo hu se nipa yen sare. Na kre. Accident site so and so ya na yetaye ebo mo. Ebi o mo prepare beyond ya recent one na Techiman kwan so and the omo hye ye. Nti eno no sa no wanye DNA abusua na obi enhu ne die. Ne die. Nti DNA eno eba mu sa na amana yetiti ama abusua fo no. Yeah. Kwa ko mo si funa kwa si se kwa kudu. Yeah, nti. Ebua. Yo, ebua na ansa ne bekoso no mama wo number no. Ye mo number no na fe ye nkoso. Your hotline no 050 050 16 72 748 050 16 72 748 and a hotline the whole country the whole Ghana offer na obenya yen beside this ne branch bi aso on number but we dey offer ya the whole Ghana idea be hwe say bia pe social media na so a MMA labs offer call Facebook X YouTube bia MMA labs idea obohye mu obenya your website mmalabs.com.gh mmalabs.com.gh idea offer na obenya kama okay enunti bomodia na frɛ MMA labs na wonim say oyemu ye DNA esan sai ya gi ehudi nti na MMA labs DNA na ye no yenye kululu bia wachire yehunu sa asumesi woska wabɛbraibo ye nti ye dane no ya isade ndi ebi ni akache ho enunti na MMA labs ene Akoma FM edi dwuma no media general ti nyade etimi chinchim obi ensa nti na MMA labs catch us say omo ye wodi ye ne de ma na wo susu sa wonti ase a wo de ubetumi akoba bi enkonkwan chen ba bi koba bi a wo mo nso edi no credit say wo no mo a omo ye accredited ane wo mu bibia de mu finchim ahunu wo mu di no credit like wo mo fa tro ani nipa nim ani sika ni dwuma de tie no na wo no mo ye because enya de a doctor ti we ya misuru ni etese no wo di wo bi moja ebekwa akomu obi onye sa ti no sese wo mu wie na ye the resource ne ba na wo nte wo ho ase na pese okọ ba a ekokọ ye wo di a ukoko ye ba nene omo resource ne bo ebra wo pasi wonom wo abrochire wo ba a omba be yi wo ma no na I court no ankasa hye na omo ankasa de omo nipa ba ne yaye na wo nsi ebe ye no na wo mo de no na edem fenchim enu ntimani gi wo mo ho say doc yo sister Akos I say waka asem ni nyina enti your resource send ya kan ye no England and Wales London immigration cases in United handle US European countries in immigration cases in labsa the whole Ghana yaji atum ye mi nupe immigration cases they were US and European countries in ya there MMA labs yaboa abusua bebre ama omotimi afomoma this obi person ye DNA for immigration purpose so ya there MMA labs are you ready? Okay. Razak, sorry kakraman. Pejo mo kakraman. Sorry kakraman. You see. What do you want? The muzzles kakra. Build it. Hey, Papa, yeah, any na exercise. At the end of crowd we da na ho de. Na we na. Da na ho de usis na we na Akua bi aggressive na so nti wo de ma won saso de ehu so wo ho akua wo ho Mami wo ho pa pejansa Mami wo ho pejansa okay yo Stagos so reporting are ready on the 27th of last month between Abdul Razak and Mercy Ajwa bro Razak set mbacho dino eno ano no acho you okay enti semoma me ho kwan ana me de betu dwa me de kan aka no brofo me wi ana se da ye no ya chiche mu aba ya chire mu aba twi ama doctor semoma no ho kwan a mo ma no kwan so on kenkan okay Abdul Razak is excluded from being the biological father of Mercy Ajwa
Therefore, it is practically proven that Abdul Razak is not the biological father of Mercy Agyapong. Enti achimu anashe say Abdul Razak enye ni mujaba ene Mercy Agyapong. Doctor, with the 4 years ago mani mase na no preda ho no. Doc, yey. I mean, Obi to me, what? She was Obi to me do Obi akwa doctor. Eso akwa ni moja. Eni wo papa de emfa. Obi hunu de to me de fa. Oh, chere. E ma ni ye. Enti me kasa me ti ase a na ye troma. Mama, me ti ase ye. yey. Mama no fa. Me ti ase ye. Me ti ase a chesa me nimu. Me tim pese. Minimi What do you professor de en? Eh boy ne ba. Someone ba. Raza sie wo toka. Sie wo ka. 3 years pass how you be. Wo sie agoro. Wo sie ka wo be suso. Yemi ani esia be ya sie agoro ya. Enti ni ato oyabo office na papa. Sie. Enti no no de the opposite so ya wo be batimi yale. Wo nkasa wo ba wo timi no ba moja ntimi fa. E ma bontini so ni moja timi fa ma ni yeye. Enti abonti suni. Obi chene dia e ma ni yeye. Me do ma ye na. Obi chene dia ma ni yeye. Na me na tia o ka. Ene tia wo so ka no. Ai, ene tia so ka no. Wo na me na tia o ka. Ene tia wo so ka no. Oh. Ba frama. Razak. Ma. Me da minim da unza me ba me kan okra ni. Razak. Ma enya me dia. Mesi ya wodiya. Me ya na wo kase. Enipa bi fufuro bi o wa abonti moja. Dabi o ma, media mi mu se. Ma media mi mu se. Dabi o ma. Ma media mi mu se. Me me hu bi da. So obi moja. Odika ka kire obi. We are there. Me di ka kire obi. E na me ne fa jo mo ma ne ntre. So le hwan. Fa wo ko sa. Fa jo mi sa so ni ba ni so kwa. Bo le me mo ka me bo wo di akura me na cha me de. Boss on him the SIA be aye. Me to be the na mama. No aye di obeye. See me shani ni agoro. Me shani ni agoro. Me mani be bu me kwasia. Me mani be bu me aye kwasia. Bu ni obu me mani bu me kwa. Ade ne dia ma me amenu se Razak na. Razak dia ne ti dia ne no. Ayi doctor wonim Razak. Mama nya me na atia na. E na atia so ka no. Ade ne dia ma yi ono a me dia mi Dia ye wi anu wa frɛ na se se dia ye we. Me dia mi nu so ono ane dia. Studio. Me dia mi nu say ono ane dia. Na se dia ne se nya ne dia. Wo huru wo se. Wasere na ho. Enye me no wasere me. Wasere na ho ma. Wo so ye huru wo twetwe no. Me, what to be twetwe me ma ni nyeye. Me dia me num say boy na adia. De o ma ye na kura na ase ho no. Wa ye da. Oni ne squad. Do ma ye na kura. Ne squad bai. Squad ba de wo ma ho ne ne squad. Mama na mo kwa atuo no. Wo kwa atuo. Say ni ayi wo ka ho. Na nka. Ma. Mama. Anya ne dia. Ma, boy na dia. Na pia bonti. Anya ne dia. Ma me pa to boy na dia. Ma boy na dia. Anya ne dia. Oh, ma ko. Razak edi. Ma ko. Razak ni ma fele. Wa fere. Me se Razak. Ma ko. Me se boy na dia. Boy na be. Boy na dia ma. Na me na tia. 1 month pepe na mde ko to de ma. Oh, wa kwa oboa. E kwa oboa. Ma ko. Razak. Ma. Ma ko ni wa obi wa ma ka meka. Wai na obi wa ho ma anka. Ma. Wai na obi wa ho me kan. Won fa course na mbete. Wai se me ye boy ne se. Akura ne de obapa wo nya ne dia. Me so wo kan na de na mi jitum. Eno die mi jitum. Enti wai ne dia mi aminu mi trim pefe ma. 1 month na bo be. Abo no na hu dia ho. Me abo mi. Pefe. Udi ka kire sule. Sule so so na wai. Ana papa akwaya pompo bo na yiri miri mo wuyi. Eno kura dia me wo sa be pa no kula. Eno kula de wo ya ken. Wo ya ken. Wo ya ken. Akura wo wani so. Akura ewo wani so. Akura wo wani so. Akura wani so na jai. Pipa wa no. Nka be fe Pipa wa no. Wa feri. Pipa wo no wa feli ye. Wo no wa feli ye wani magu wase. Mema wa ba be ya de report na mema magu wase. Me
na me na tua ka atia wo so ka na me na tua no omo na mu ko atuo no ka mu nyina omo mu akura mu na fa wo kwa no obi ka ho omo nyina chance yo ba no obi ka ho obi ahia wi wo tania tu bebe enyem na ma pa ne ba bi abra wo na omo nyense ne media no emeda wani media minim say mi ti eye wo a ko wani media minim pese say ye wo a die ne senya na asi wo pese ma die ne media mi tutum pa say wo no a tu be ties ka kwa die ne foforo ma ne tia kwa ya say wa sare enti wo so be ye maternity ma me say sare ma mi ni sika wa fare na ka wo so wa ye enti enyo ya ma mi ni e mo hospital obi ansesa no mi ni bi oh ye nsesa akura bi ma mi die say ni wo na ade tie ya ni ma ni wo na ade bra ma mi pa cho da bi ani wo na de tia no ma mi pa cho da bi me ni na dana kwa me fie bu so wo se ba ne fare ma aha obusam sa da na man fa na na se me fle ye no se hwe na man fa ba se me mu awa na ka se ma ne fare ada na ma ne fare ma me so da ya mo fa course na me tin sem pa wo Razak ensem ba o ma sani o ma kuma ni ma e fie ba sa ni mu guase oh yes what another me ka tell o le de no mo fi ara me di ka bai me ba se di Razak hu number no TV so o ma wa fa na mo frɛ me nya me na me hwɛ mi se mi ni mu ne number me ka tell wo sa di Razak hu number no wa frɛ ye no wo bi afrɛ me wo ho aka tell me esa brand bi wo ho me ka tell na enye no kore na ente me ka tell me se ma tie bai ablantie bi ya ni ablantie wo ho ama ka meka me ti bi money pa pro ni di na na wo go so anka ye pa na wo go anka ye se me boni pa pro ni di na me kodi ni da bi o so ablantie kuro na ye sanko oboni pa ablantie kuro na edi ni djuma oboni pa pro di na me mi ntumi mo enti adam e ba me ka tell say wo bi ni say enti sister so obi o ho aka ma me pa cha obi ya ni ho o de Razak pa o de kosia what pa kwa kan ye ono na wo ho ansa no me se wo bi ka tell me enti why why because wo ye da ye be hu ma me pa cha o ni kura bi ya ni akua do ma ye na ko me ye baby adam sa onim so onyema nka 2 weeks running your $4 what you say onim so onyema nka 2 weeks etimi mpia bonten da onim so onyema nka 2 weeks na ede na ohun se menene onim nyem onim so Tizake kanya me so no kura pa se 2 weeks na ntimi de beto wanim kanya me so no kura na me wa ba manim kra da ma wanim so wanim se ati wo fa cha wan wo na mo wanim nsim bi egu wo na mo wanim na ho bi shamia me ti wa na shawo nyansa wo wo na nya sabati wo so ba na me o me yere di ba shota wo yere bai Bacha Obufour no. Die ne se ya wo. Anya abantie no. E ka ya ngokwa na ka ya ne dia no wa twa kwa no. Die ne se nya wo dia. Da se nye trimu asem ye. Da mo ja mo asem. Di ye ka mo ja mo asem na se mo ja na se nya ya no.
As I said, oh yes. I was here and I said, now what was say? I social media. I'm a okay with dear, what dear is I don't think can say. I don't want any year. I bought you and that's a man. Yes, a map of what's your phone. Thank you. What can I say? It's a massive baby. Bambia, it's in the one, and say, Minimum say, Namedia, Macomam friend, Miami Trezimo, Bisamo, and I'm Mr. Lao quite. Oh, did we get here? Well, what did we get quick? I'm so quiet. Hey, Meji akra no de ne ma wa nka akra no bepra ko be fana to atwe de asem ani wo ana de yasa wo de ya beba ho oba kira me se me mo ba ma ko ni de mama na bo me so wo be fra me ka kira se be ma no ko en obi wo ho ansa na we me ka wo se me boa say obroni mako ana wo kwe Mamro. Akoma nsem dwumadie no eno a na wo hwe na utie no. Doctor Stako. I'm saying Nadia. Some guys some women throw me finfin. Also now say you DNA and I peaceful. A being see saint, you know. Yeah. But Razak. When him said your mercy, ya know what them pa. And so said your tea biano. A creadoma and yadia see a cassa and any jina won't obey to me abo. Oyebem said your tea bia. But a toda akasa de way back. But enter once I will baby aso. And do a baby much a dear. Ma a drew bremu dear my ye hunu will me my ye. So I say a before back yaka we yaka but set bema etin and sat a war basso and now bema any or bar etia jina ma enenya di chacho. Me to and cradia ba ukurum of one say motis a Razak no baby akundi abomua mama de answer mo beto menkra enye ma wenya will last oba your ba when ya ho den hwe ne bucket o wo ye nche ti otu won saboni na oto form na ni subri no a enka ye nyasem na kanso be nyasem enye sade ne bia ya no den pa ba ye ne ho den wo ye bema ntun sa wo ba su bia no ba matwede bia ujidi okay doc Stakos me das papa doctor yeah. Doc said you make no no ye mobile DNA ba
kasakasa beba but no krani wo mu na ada edi no nti no ani se obefa na anamo aye se otu fa ho no otu afa ho na fe watu wa bravo so enya wodia I just say oje wo di money awaje ho di money kwa so wo nti no na wo fra kromo for ka che se nkunim wadi nkunim ti obi a wadi nkunim de eye na chi wadawro ma nisraw okay doc Starkos doctor into maternity test paternity test siblings relationship uncle niece uncle nephew grandparents grandchild omunyina ya dia ye DNA for personal use for legal court for immigration ni nyina ya dia ye ho adwuma in case ye nua ba domain still on tin ho ase a ye betumi aye maternity ye hu se eye onimoja awom ana yesesa ne ba no e wo hospital already akra de no ka se ne ba na mi so wo ni fie wo so wo ni fie hospital CBN so what asem na me dey ka oje ne ho achinye bia na wo bi de wo hospital but ono so aye bia wo oje ne ho achinye ti sai nipa no ebetumi aye maternity bia ne yesesa no but ono a wo fie na oni bibia ni twaka dia na just say bibia ye kama doc o number obi bisam se DNA eye sen wadamroma enti na doctor airborne ne number no enti obo a fa ne frɛ no na asem bisa bia no wabisa doctor yenko your phone number is 050 16 72 748 748 050 16 748 manya ntie se course na eba bebre enti wo frɛ na ye ntumi ampeke osesia obi gina akire nti a enti mesro na wa frɛ so open yi so send message ema number we ya wo WhatsApp eno de ye be reply o tem bia the same number na 050 16 72 748 ofra ye beje wo so pa say ofra so ne ntime peke ye so abetumi asend the message e wo WhatsApp e wo number we ya so e ya dey be reply na answer questions nyina ya me insha doctor na da sibe bre so abrebia no mama bibia etro eye kama be me na mama asem be na wo ketwa to because mama wakwan sana medi oba na bewrem me mpasem bia bia asama me katwatra se me da one obedwafo ase sansan kanya mu anka di mbane ne de nkanya mfirim so as ebedru ha mo aboa me die ne mantu ahwe na mama no kra da din de me da mase na men kam ho na odwuma pa no ontobo su panguso na me pese wo san kaso so bia mu sese no wo yere wo yere anameboa wo yere ne ho nyefe your friend is saying stick to your wife abana edem jiri se wo hwe dem kan e fiance na mbe na no ana abedadwa yes bia facha me e bi nsibiem nko di chef fufuro bia wo ba bia biem swear I promise on my woman erade mi kan wo would no kan cross adia I promise on my woman abraham fa wachibim na makoshia san bi se te fa cha me dia sibia bi nsibiem jo okay presenting okay mama fema no we DNA results wadawroma atse but enye what is one for solitaire kra enye hwe enti fato ho na in case there be asem enti ena ye drew ye jam kwadua ye do to kwadua ye jam ho why ti ye property ye de ma wo nyame agya nyame oba nyame honkonko no de mu nti amen fakosie chine bia semunti wadawroma why okay enti me pa cha odinani mu kan na fa ne ko wono de sese ye wie no ye ne ni hwe ye bim otumi ko ne fie utimi ko na munyaye oba ne wo ho mama okay all right ya banu have some stand in the capsules aye osa edru papa mira
family room way. Mama Kos, Mamena was sick. I mean now when we're for you now so sick every program GD yeah now. Yes, you dream past 1 year who better man. I wait you dream to 1 year who better. Afena Pastor Julius who was maybe so moon you to me. That speed in who's out there. They now see them recandle. I am at the power. What's the answer? Pastor Julius na mo ho ye de. Afena yeah, they become when you answer about what you answer. My journey. Mama back come here. The other kind of nayo, Zentina or Johnny. Yeah, the kind of nine who quite after now who didn't make it. Bema pa. Sanko cap with me why one see me ha. And watch now. Hey, Debbie. So do quiet. So do quiet. I'm say. I think that is life. Such is life. Bema non say the audace. Say the audace. Oh, normally a friend mo be chere mo why dress ebi amakacha mo say ma go tinasia abusua yi yo adesua nkomobo ayatene afutuo oh na ebi mu na ehunu ne ye ene amana ayete say asa adwuma no na asa onipa say ye nti no but ye enya no nti nti ye fra wo de ye bra they say nyame adum wo yere kura eti watimi anya kokodo kura sa pa wo yere acha kura through that say ebi akanye we enya Why kabaji wedi? Why did that? Why na wedi? Even your own wife. Wa shobusumi numni ye di wani okoro iso. Na 4 years o. 4 years o. Enti na ni abri no ko ne na kura wedi say. Akura nya 4 years. Onku ne papa no ode ne ba yo so ni. Do na na so wo. But also wo ba asam ne ma wo fiti. Enti na te say e mema ne sesa so body we die. Ni kuru kwa ko fa. Wo so wo. Ne we no so onye. Wengo. Enti we no kwa nye ne fe no ono. Say ya no. Number no. No frɛ. E wo TV no so frɛ production line no so. Sa kura na nya ne dia. Wasa beka no ha dia obeba na ode ba ye no. Enti you ain't got the back. Pare Nkansah ne de ne ye be ye no ho. Enti opare wada woro me afre wa ye nya. Opare ne ti aka hu. Jordan na no so. Ketwa no. Opare ne ti. Opare ne ti aka ngura. Say ya ebe hu no. Debi o lekoko opare ba na no so nya ono. No so nya ono na sofu bi she ho nti e bia wo free sofu no ba na ono. Because opare dia kwa sofu ata no. Ati opare. Ende ebom ende wo bobo mu nti ye. Free na me kwa. On the podcast me ho. Wasi adwama mokra de Kansah se yetine mu se ewo asafo no mu. Ehun sam dos. And as I said sofu ata. Di bomu. Se dwaman. Ma Razaka ya de so ba but Afutuo na na de man on kai hu so Oyere aya mo fa ni de ma mo yere mo e na me kan last me kan original Nigeria we am be ka obebo me no original e ma no we ni pata se mo awo it say na mo doji me ko fa na chi me ko yes ne sa ne no wadwen se enti me yere pa na e fa ba chi sa de me yi ya nti kebe me dana ya adwene o ya adwene nya adwuma sa abra no oh but
say what me abu adwama wo Oyerecha betena pachawo nti oba na ekoye na ono pachawa nka be sen e bin si dakra nka sanyo ma we na ya me na muka mo ntia enye se me support ma so se bi me tu ma fo se mu nkonkofo mo da bi o but wo adwe na wa fa na me kire se ya dan ekoye no na ma Oyere nkodi sa afa ho be dia wo no na Oyere nkodi ho na wo Oyere fa ho no na be fa ye wa ka be fa na se o ko ye oba me ko fufu asamodi obo ni shire kunim dia ba enso nka wo raza ka be bo ba shire enka wo pabu na ka ba busu afo abejira mu raza ki nyamba no wari enkenye ye se be ma no kra de becha na yere ya nyamba no because me njimi sa oba de ofo je ojuma be sai yenko ye den ojuma be sai ni ade wo so na wo se ojuma wo de okonom ya wo kodwam no be ense ojuma ense oba ne di wo de wo ense oba no ense oba na ojuma sa bias we na me sese metiasi ene mu bekum ko mbekum emema mu nyina mba gange kum mbekum so mema just say we got TikTok we are supporting what you are saying. I'm telling you mama mema bebre support say ga bi enu na ma adwonbone ba ma ni bitiri mu no eja bibia o what do you think say me dey meet my bodwaman ba obade oye bia ye nsi na mo ye mo no ye wa tomra ye je se ko dware no ye je na mamre Razak si dware ba de ne won so ji se ko me ko dware wo ko to dware man ko to dware ko pata yere enti me de me mesre on fanya futu ayi ne pa bobo na bo se me no mo nsa me moro madwen onno mo nsa na wadwen no ese na ma bro na no nsa bro na me ko twa fa ho ba ko pe de bia me ka me se na man se ne pe bona fa cha de wo bata so twe fa cha de na obro ye no are na on fa nko twa fa yere ai na yiri ni wonder obro ye yiri wo our state na ko yere na ma ade we kura wo de hema baby edai no wa se de obi bura nti nya wo de wu hu se nya wo de anya wo tokro na di wura what is it tokro ni nya wo tokro nti wa wuti wu straight see ede ye ya to anu ye ya na furu wo di ade wura wo zudi na wo yiri tokro Razak asema okay di afede ni so si asema o de fan sampa no abura mpa ma se ya bura ye nsu nyansa GhanaFM TV akoma mu nsem dwumadie no ena wo hwe na wotie no yenkwai na fe abedwafo emrem wa mama nwie ena ye de Dr. Erem no egua ma ko ye chietiefo juma se ya ena nyame ye wadom na obi ye bia na wonte ase ya na watena ase na wabusabusa mu yiye efri se ankenye se fi adwo enye ne se aya ade a ebufuo pa ne se wo ho na wontu kwan enko baabi a na yesi ukunu ena we ukunu ni we na awo ena ukunu ni we akoda ena ni ukunu ni we akoda wontu kwan o ahokyere bia ni se bia watu kwan bi na ene ukunu ni na ne namsa eno eya na ahomte enti wotene sa na wohunu se de ahomte kra ne se woni oba no wo area baako munyina mu area baako na abetie we de ukunu bo we de ukunu ba we de hwe nanim ketwa te se ukunu hwe ne ho hwe na aye mate ya wo hwe so ukunu se wakoho baako ade enso ye ntimi ntu mfirim ni yense se bi so mfirim ukunu so akoho baako nti eyesa de bia no uhu a na wo bu afu uhu oba na wo bu afu because we munim mo ho onim se wo yiri niye na azu nim se ni kunu niye enti munim mo ho enti eyesa pe uhu ne pe na chese ebufu ayede ahya wakoma enti se woni bo akola na so kora na kire se ebusua na wo ho no obi abu afu ni woni tirim enti ehwan mu ne betumi abada di se wei enye wo ba eye hwanya be me wa nturu mirika ama ha anka ye hwanya se program we su eni ho anka hwanya se anka wo bi kum obi o amanfo hwa amanfo ma by force chenchira ye de ahye wuti wokọ ho ba akọ ne ye de ahye wutiri enye wo dia enso so ye de ahye wutiri afei de wo bahunu we eyesa efie asomdue ni ho
Razak onya asumdue wo fie da ena ebeye ne yere so ya firi se mu nyina mo ena ukroketu amu no sasem sasem sia ubehu ni ye ka ne ha na akoya ahomte nti de ebetumi aboa ebetumi ama asumdue abafia eye ne de nyame enam so a enema akọ oni wa badwafo ene Akoma FM ene onua TV madaroma mudi program we aba ebema efie asumdue aba ene wo mokọ wo beda pa one ne yere wo beda amo akoma beto wo yem efiri se yesi ya na ama adwonboni ni bi kura aba ema ne tirimu enso so de yesie no ama we ne ho esan unse wo hu ni bia na ne buafu efiri se wanya akukodru ankase oba we de manage ne ho enti wo ye oba me pe na me de ni tu anamo a me de ni tu anamo enti wo hu ni bia o kase bia wo de hwe na chewu di so be ma wo ye chewu mani pie e kire se akono ni unani nje wo ba na ankasa ho wo de wo busa ne se e ho afre me ho nam ko hwe ishben Wasi unse wasi ohu me no ne mekekaye eno ye afredem tia no chill anam say be mo wotumi ye chill o ye tu na che se eni je bie nim se woni wo ba na he de akoda na asem na abehye ni ti no eno ye ne ho hwe ya enye yi nyame nhira wo se wo ma asumdue sei abafie enti mpacho program no nti ase ya asumdue sei ya ene ye de bafie e ma efie eye de media kakra metu be me info no se mesre no kuro no ba bi obehia ne bia wontwam nko oba sei na no ya obeka de be ye wo ya obeka de be hyewo na nyame aye wadom ya wotire asan wuhu no na onam ha kora wo pa afase se be ya wunya asem because wo de won saka no na wo monitor se kima asemaba enti won hwe no ho ye de eyiye na ofa bibia nto ye na adoma de ya me hunu asema me nka nkere no sese ma ko yenya nwie yo sese aka case 2 ke opare akraketo na ekuta no de enye Razak beyin so eno so ya sa hwehwem ne yehu ye penkura ne nyina papa media mi si so se wonim akola we papa asem o kan no wonim papa wonim wo se anya be ma wo ya eye be ma wo enti be ma be na wudi kan fa na ansa na oni Razak be hia enti anya won kan kire ye na won fa ne ba enkoma no na onya ide wo ye no ono so hia na mane nka senti ano se wuni ni bibia ye biem ai won hwe ne huye na afa de efie asumdue emra kama ma mama se akwaba otu kwan afi na wabedru asumdue Mr. Lote already shall so do akwaba on the onifia na yere dani TV no de ko be no wo fie dia ti yakoko ni no wale si this Agyapong good mama Afutuo kakra na me de ma Razak yere eda na se pass wo nya abotre ko ba bia nka sai o ko apakere ne makoda dado but then Razak yere obebo shire ni tira sign 2 Razak mpe akoko empata na yere okofie no otie kura ne fun on pa akoko bi mpata ne yire watena ha pa ne chew o de a chew waje wanka ne ko busuafo besi akonya na ye beji odwan oba wafa ne kuna chi ene ye musuo wodi musuo ba fie twadwan pata wukunu Razak ko yesa ma o yire na komanto yem na mema no ye fremu amomma ya na mwana mo habu wana uba shankrofo masa boys obewu uba etu obetwa uba na ye wa watu aso uba na nya wa waje uko be bibira aba nyame adom asa wonti afensika e ko da wotwe ena enso ena eze ni nyina ato atwa ena Razak ni wato ye besram ye fremu amomra na mo force enye oyo minu abai on hwe na brabo yie papa ebi se wo ya hawo ma no ye nhunu enye fia ha ene ye so asem a ye ntwa so ne ye bedosu kwa akosi se ye tiefo ne yarefo behu sa faidie a ne de poma na sia ba bia nkoma twa so ma akoda
ko mu ni ho tai bare ye de nya ka se be wie pese hu kwala ni nyina papa na ye nua be won to no bo ase kakra na mi firi ha kwa mi fira mi kwa panyi fo se minima anya batadi anya batatu e be sere no onya abotre entrance ketu ofa ne last kenya buwe kwa itwetwa so ankatai ade o de kwa de nkwa na blaster for creepy place kura je ko matwa so o ma select yi bi afiri na o de ba na ade bi be ka ho sa e be sere o ma we nya ne last na fo entrance won hwe nkwala Mami das. Miss Mendas say, "Ya be kwa homa ne so eh 03224 98035 03224 98035 0243 114497 0243 114497 me pacho wo baso a ya adwumu TV set no na enkomo no nkwa wano no ofoforo nya kwan mremu bi wodi ne ba bi akasa me kwa mi ni aba papa bi me kwa me ofa kwa ata papa mi ni aba maso wa santema pon ko fi ase no ta ko ti ba ko pe ni aba ma me ma no abedwafo nyina mo ni adwuma ye ntia ya hwefo ne ye tiefo na me tia me kuro ko fi ase na nya na nanu matran konya aw mo ko fi ase ma me ntia mo pa mi ni aba ye ma mi ye katachi na wo ye wo katachi na wo nya botre papa ene ye futu sem ati ma ye ma mi binum ye nya ma nu binum a se bi wo mo ntia be ma ba ko ho wo ko ha no ko ha esa na eba na enye wo a enye be ma wo di je na eye bedin da wo so iti be ma be na wo kwa fe no na adi ni ti akwa ma no ene ye se wo nyini ye di ene ti wo nyini a ni aba be do fe bia no wo fa ko wo mkoko ese o musa ko ye fofo na no a ebe bu abo no me da ti ni aba papa bi papa we di ni ba bi akasa free ya ka se free ye penka tumagogo mami ye tie be pacho oba no ma nanimu papa no anya de se de wanyi na du se tabre ya wanyi na du se na ma abema boy no kwanya ne sai so ma nanimu no wanyi ntu aka na nya ne papa no okay me da se pa we di ni ba bi akasa free Oba koi yey Prophet kwa mo highway se wa na abuchi Aduje ka wade nka wons Mamicha amazing great market Buza Kobra Black West no wa pa GhanaCelebrityNews